Hello. Hello baby, kunjani? Kunjani baby, right? Ngikumbulile. Yey, mkharibo. Mkharibo ndebezidala, usafoni ni. Sana samari uyazikhuluma nobani? Yeah, mara mkharibo wena. Solo kakuthekela inkuni ezabaziletha na. Ukhuluma nenye ifoni ecada or ukhuluma nami? Mara mkharibo wena, and uyakhumbula mhlokala ngizakuphekisa ngedemi yakho ukuthi uze ekhaya wafunyana uma wamangekho wathi ngithengela ijemu. Hayi manje kanwenzakalani lana, khuluma nami. Iye. Hayi mara wena Iye. yini manje? Hayi inyanga iyaphela nje, inyanga iyaphela. Futhi akuphela inyanga lapha ke. Siyokubona ukuthi siphekisana njani ngithi. And nalapha isociety yethu uyayibona msabantu bakhona badoselema. Mama ceda wenza into zakho ezo. Maye mara mkhari wami. Ngithokoze kangaka. Ungifonele godu. Hawe ithama itheki mkhari wakhe tshona nganayo siyajuda unayo. Hayi wena uyazi mama. Okay. Danke mkhari wami. Hey mkhari wa. Hayi. Ade ngamgcina man.